Konačno se u grad vratila studentska roštiljada, ove godine 7. po redu. Najveća je, najbolja je, ima prijavljenih 50 ekipa studenata koji se bore za prestižnu nagradu najboljeg studentskog roštilja. Osim studentske roštiljade, večeras nas očekuje i glazbeni program, pa krenimo! Koliko će ovako se mora pojesti da se ovako? Sve. U prvoj rundi smo namjerno izbacili papuče da bude zanimljivije u finalu. Slušamo, koja je tajna dobrog roštilja? Tajna dobrog roštilja, dobro društvo. Aj, dobro, moramo mi to probati. Znači, vama nije ni kiša smetala. Sve ste pripremili. Sve smo pripremili. Šta je tajni sastojak? Tajni sastojak? Osim ovog dima. To ne smiju neći. Vi se doslovno vodite onim hashtagom nek se dimi. Da. Dakle, dimi nećemo moći niši ispeći ako se ne dime. Evo vidite koji je ovaj tu. Šta je ovo? Ovdje kuka. Ovdje se čobanac kuka. Čobanac na roštiljadi. Na roštiljadi. Ako kiša padne? Eto, još to otpadne, super. Može da pitamo koji fakultet? Ferit normalno. Hoće biti ovo najbolji roštilj ove roštilje? Pa trebao bi biti. Ako su suci objektivni dovoljno, ovo će biti pobjednički. Kure, peku, roštilj, kako to ide kod vas? Je li bilo teško pripremiti uopće? Bilo je jako teško pripremiti. Pa nisam vam se drva htjela zapaliti. Ali dobro, znaš. Jesu dečki pomogli? Hvala. Ne. Nisu pomogli dečki. Bože, oni su ove godine stvarno grozni. Kako ste uspjeli doći do pobjede? Bilo je teško i mukotrpno, ali svim silama smo se trudili. Probali ste zasigurno roštilja i roštilja, je li slavonski najbolji? Pa slavonski može i nije, ali studentski je jedan od najboljih. Bilo je zaista dobro. Od 40-ak ekipa većina je imala zaista dobar roštilj, ali sve u svemu zaista sam ugodno iznenađen. Danas smo imali priliku vidjeti jako puno roštilja, znači njih čak 38 i mislim da su svi pokazali svoju sljedivost, svoju dosljednost. Ja sam strog profesor, studentima jako dobro znaju, dao sam jedno 5 petica, što znači da je to jako dobra ocjena. Studentima svaka čast. I najjača ekipa su Lege iz Požege. I
bliži se kraju 7. po redu studentska roštiljada. Danas su se izmijenili i kiša, i sunce, i oblaci, čak je jutros bila i magla. Ali to nije spriječilo naše studente da ispeku najbolje roštilje i odnesu brojne dobre nagrade. A dobre zabave ne nedostaje ni sada, budući da još uvijek traje cijela ta zabava koja će zasigurno trajati do dugo u noć. Tako je, a svi vi koji ste propustili ove godine studentsku roštiljadu, to nemojte učiniti sljedeće godine. Vidimo se na 8. po redu, do godine u ovo doba. Tako je, mi sada idemo uživati. Bok!